Clash Royale. Znači, imate jedan klip na mom kanalu, na slabijem akauntu Arena 5. Ovaj sam na jašem akauntu Arena 10, kao što vidite ovo je moj deck. Ajde, ućemo jedan battle. Sad idem, samo to. Ajmo, znači možda znate ovaj deck malo je popularan na laderu. Sada, šta ćemo da baci bats? Do princezu, jebo nam je ježa. Nisam mogu, izvinjavam se ako mislite kao no baci to Inferno Tower, znači ako mislite sam mogu negdje drugo, da sam ovdje negdje mogu, nisam mogu. Samo spamujte ovako raket, a to sad ne vredi. Skonto sam da lik ima hog deck, dobro. Knight ili Goblin Gang, Knight. Ok, on ga je tu riješio, bacimo Goblin Barrel. Princess. Bacio mini peku. Nije loš damage. Ok, nije onako damage loš. Sad ćemo morati hoditi Goblin Gang. That's the log. Ne veze. Da ćemo pobediti, ne znam stvarno. Šta možemo da bacimo? Raketu. Što postoje prepozna moj deck. Jako popularno na lederu. Bats. To je, ja mislim, dovršen. Rocket. To će biti to za jedan njegov tower. Knighta. Log. Goblin Gang. Princess. Ne princess, nisam neki seljačina. Govorim princess. Raketa. Tower. Ok, otišao je. Sve ćemo moja. Goblin Gang. Miner Control deck. Kartica na Miner Poison deck. Izvinjam se za ovaj zvuk posljednji, to me drug zove na Skype-u. Obiću. Živi. Good game je ovo. Da. Dobro, ne veze, to je bilo to za ovaj epizod. Nadam se svidjela. Ako ste živjeli, ostavite like. Nadam se da se svidjela, znači tek sam počela na YouTube, zato molim vas pružite neku podršku. I to je to. Ćao!